Hei hi akasfani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silin sang puya lar sap Dr. Haribabu kamambatian Mizorama rui hlo le ka inhoi a hlorna sa hle ti soin mitin ta rui hlo do konga chanrola ngayati Mizoram sarkar thokte dearness allowance chu 2 November tha atang man tran turin za paliati san ani External Affairs Ministry chuan India le United States te chu mi puite masona tule remna le mona om thenan an thokdon ti Supreme Court chuan sarkar nalak na alai lakloa kalphung thlak thut the anilo ati Larsap Dr. Haribabu kamambatian Mizoram rui hlo le akai noi alorna sa hleti soin mitin te rui hlo do konga tanrola ngayati rui hlo le akai noi sang laka Indiaram afilim thena tura sarkar le pui Ministry of Social Justice and Empowerment le Brahma Kumaris Chankop noya malagna na samuk Bharat Abhiyan honna hun amhan puina he thui sein Larsap chuan Mizoram chumhun nuam le ralmuang ani baka nun phung moi taklan tin hmun ani laya rui hlovin na sataka buak khwar chu poyati thu soin na sataka tanlak angai ti a thalai le zirlai te na sazoka tanlak angai zol ti soin a thadlo zia shilshet konga mitin te tanrola poimo ani ati Larsap chon sarkarin na samuk Bharat Abhiyan kaltangin malangna tamtak anei to ati a koshan etlo ngai pol te point thatha lovin man la thin ti soin henga hian mi puim thlopna anma mol hle ti a na sazoka malak angai ti soin mitin te ramtana ke pen theu turina somani Larsap chon kongsang sanga rampum huwa pa thalai chon om Mizoram tamtak anomati a Mizoram cha boruak nuam tak le hmunral mong tak ani na do tok mai lova rui hlo omlo na hmun ni thei turin mitin te mani mazon thewa an thei top chho turin asom ani The issue of drugs and substance abuse is extremely alarming in the state of Mizoram. While our state is blessed with valuable peace and although we perform well on various human development indicators, it is unfortunate that we are afflicted with the menace of drug abuse. However, I believe we can all agree that much more needs to be done and that help from all sources must be welcomed. Mizoram Chamek National Commission for Scheduled Tribes NCST member Punirupam Changma chuan Kamla Nagaratlo a NCST member ani nuwa atoma sakber ani awangin CIDC chuan amu anaro pui tak anbot saini Punirupam Changma chuan NCST team hian nakum January tha Mizoram tlo hun turata na inbo sainan tunchuma hian Mizoram ron tlo ani thua soya mi puita chu an har sanale vuivaina te anhe na thlen tura cha in angai to thei thune tu te hne na athlen chong vele don ani ati Punirupam Changma hian tukin dare ta changin NGO Civil Society le Village Council ayote akomanga chanulama chongte subdivision ho tu te CM chairman MDC te kombo kang nimena akaswani na komna Punirupam Changma chuan tribal ta na hamchana sang sarkar lai puin arwa man chang thei turin mi pui te shilshet konga chanlak tharanga ti a Mizoram chu nol point scheduled tribe anni ti a sarkar lai puya tribal ta na hamchana sang om chu anman tangkai theinan malak angai ti soin mi pui selna eizona konga le zirna konga ma an son theinan sarkar lai puya tangim chanpui na tamtak om thei ti soin state sarkar point bozui chak angai ti a kuthem thiam konga eizona bultan konga sarkar lai puya tangim chanpui na om theyang ngai tu angai ti bok National Commission for Scheduled Tribe India Constitution Article 338A Noya Dhinania Derama Scheduled Tribe te chungchanga Constitution a safeguard pe khang te le Constitution baka sarkar law mo order mo Noya safeguard khang pe te he commission ina investigate le monitor kania sarkar planning process kan participate kan advise ani annual report le randu ani chuan special report te posiani president of India nena kan thero ani Mizoram sarkar thokte dearness allowance DA chu 2 November tha tanga mantran turin za paliati san ani a sarkar tu so talan danin tuna DA za somthum prok pek thin chu za somlia ti san ani a apunna hi paisa 5 pek turani dona he bakan sarkar na pek dan thor rom han sang asiam ani Horticulture Minister Professor Ralni Loman then zola lamlian dung zaw dragon fruit mun atlo a Professor Nilo Machuan lamlian dung zawa huan nei tu te thorim ziale
an ma sona te chona ma ti thu soya kun thok tu te ta na malak chu sarkar aw hlani a thei top chu kun thok tu te ta na tran lak zel an tum thu soya ni food processing nama an ma chop soin horticulture minister chuan dragon fruit song bol dan tur an chon mek thule a powder ang zonga siam an ril ruk thu soya a song bol a mun tur din an tum thule an ro man na then khatte tar langa sarkar chuan zaw ang zonga malak zel an tum thule lamlian dung zawa po sarkar department sang ten tang hova na tho an tum dan soya Mizoram hundang ate po farmer ten atak taka hlotinan ne theinan zawdanga po malak zel an tum thu soi ani Professor Lanilo machuan lamlian dung zaw nei tu te mathlir le machop te tha ti thu sein tourist destination thatak ani abesiam thu soi bok ani lamlian dung zaw dragon fruit muna hian kumin chung khan chung ko somli pariat in dragon fruit quintal zanga somnga pasiren thar chuaka athar chok number pgb zo sang pui chon quintal somni pakata thar chuaka ara hi thanga chungin tum kuwa sengman ani heng chung ko somli pariat society tel te hian local soda private limited nen inremna thlung ziakin an thar cho te hi an nova kalchilin an le sak thin ani State Election Commissioner Dr. Aizawl thangle na hovin nimin khan district sang bor sable election officer ten village council le local council electoral roll en non tur chang video conference mangin an soi hova nakum san somni panga hi village council le local council in thankum ani awangin in than na man thei tur electoral roll fel fai tak siam ni se anti a State Election Commission in electoral roll siam na ta na ro man na alo siam angin ahun taka electoral roll pe fel vek ni se anti State Election Commission in Village Council le Local Council electoral roll sani somni panga siam tura ro man dan chuan tun thani somni pania draft electoral roll an tang zaranga final electoral roll chu nakum January niriata tang zar tur ani ang Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani External Affairs Ministry chuan India le United States chuan mi puite ma sona tole remna le monna om theinan an thokdon ani ati New Delhi chanchumi bide Common External Affairs Ministry thupuang tu Purandir Jaiswal chuan Prime Minister Narendra Modi and President elect Donald Trump ambiak thule India le US in lai chinate ti chak turin tranlak an du thuwa shelati a pujaiswal chuan India le US thoduna chu apoimo bik thuwa soibok ani India and the United States will work for the betterment of the people and to promote global peace and stability and prosperity. So we want to further strengthen our partnership and we look forward to it. Supreme Court chuan sarkar nalak na alai laklowa kalphung thak thu thei ani lawati judge panga omna Chief Justice DY Chandra ka issuai chuan nalak ma a lockdown tur siam sa vek to chu alai laklo ti danglam thei ani lawati a Ramdan pui article som palina be chanin thunen diklo taka man thiang ani lawati a ramchunga court sang ber chuan sarkar nalak na hian langtlang takle in thlena telovin kalpui turani atibok India chuan khokheng tur mek Zambian hena vaimi metric ton sang ni zanga apedon Zambian harsana to mek chu India chuan ang event le ti soin atulanga chomdo zela tumte Union Minister of State for External Affairs Ministry Kirti Vardhan Singh chuna soya Zambia India Joint Permanent Commission voirukna Zambia khopui lusaka neya Union Minister Single Zambia Minister of Foreign Affairs and International Cooperation Mulambo Hambi te suam rampani in karathil paimo sang an soiduna rampani ruai tu de chon anin lai chin thazle zel turle thoduna ti chak zel turin malak anrel ani Chanchinthar serti topnan atlang pui Lord Sab Dr. Hari Babu kamam batien Mizorama rui hlole ka inhoi alona sa leti soin mitin te rui hlo do konga tanrula ngayati Mizoram sarkar na thokte dearness allowance chu 2 November tha tangman tran turin za paliati sanani External Affairs Ministry chun India le United States chuan mi puite masona turle remna le mona om theina nan thokdon ani ati Supreme Court chuan sarkar nalak na alai laklowa kalphung thak thu thei ani lo ati chuti song chu Chanchinthar kan puan thei chu ani